Ćao drugari, danas smo ustali ne da pecamo, nego da nadogradimo čamac ugradnjom pramčanog motora. Zove se Haswing Cayman 55 libri. To je nešto što bi trebalo da bude u potpunosti ok za naše neke uslove, za Dunav, za plastični čamac sa svom pratećom opremom. Tako da ostanite i pratite kanal i vidjet ćete ga u praksi kako radi i možete se odlučiti da li vama to treba ili ne. U ovom videu ćete vidjeti unboxing, da vidite šta sve dolazi uz kupovinu ovog motora, deo ugradnje, kako to izgleda na kraju i naravno testiranje u realnim uslovima u matici, pa možete lepo vidjeti iz prve ruke da li je to nešto za vaš čamac. Pozdrav i vidimo se. Evo, stigli smo, sad ćemo da se ukrcamo na rampicu. Pripremljena je tu, idemo polako. Izvolite. Pa hvala. Ovo je Aca. Izvolite. Opa. Bro, slikamo ovaj izum. Idemo gore, a? Da. Jesi spreman? Ne puca i to je to, da. Hop. A to? To je to. To je to. Može krenemo, a? Možemo i ranije, da, mogu li se... Unboxing, dobro. Ima nešto da mogu zakrtiti? Nema, samo te. Dobro. Eto sad to izvuci. Sve je tu pored on. Ooo, šta je ovo, a? Vidiš ti to. A to je pramčani motor, jel? Da. Dobro. Evo ga. Pa, lipe, vidio už čamac. To je to. Da. Šta još dobijamo? Ovo ide ovdje. Znači imamo... Šta smo dobili? Ide lisa, Dobro. ide šrafovi Dobro. i daljinski. Odlično. Šta će više? Hajde. Dobro. Aha, šta imamo još? Da. Ovaj quick release. Aha. Dobro. Šrafimo. Znači ne mora fiksno da bude očigledno. Može da se skida, jel? Da. Bravo. I tu ima isto šrafova, jel? Jesu. Šta se dobije tu? Kompletno za ugradnju, sve? Da. Aha. Sve prohrom, jel? Jel? Pa da. Dobro. Dobro, sve, bukvalno imaš sve. Imbus. I ovaj ključ. To ide sve zajedno. Pa ništa ekstra, to je to. Počnemo da pakujemo, a? Ajde. Znači evo šta ide uz lisicu, ima sve duplo. Ide štifna, anodica platna, ekstra.
i to imaš u rezervi. Znači, jedna još ostaje. I dobijaš i odmah tu možeš ključ da sve to montiraš. Jasno, što je ovo? Aha, ovo je kabel. Da, to je kabel koji već ima na sebi. Jedan ide na napajanje, ima ovaj Andersen i može da se skine motor normalno. Ubaci se štifnica, paziš da ti ne ispadne, ima tačno ovde ležište svoje. Posle toga ide anodica, zaštitna, platna, matica i dobili smo ovaj ključ koji čuvamo. Evo RP. To je to. I faktički posle ćemo da isprobamo. To je to. Visine motora, znači koliko će da ide duboko, evo. Ajde, mi ćemo otprilike za sada ima sigurač da ne može da ispadne u vodu. To je to, papučice, ovako se stvari motor pušta. I ovdje ide montaža na quick. Tako. Evo ga, quick release. Debela plastika, ozbiljno dobra. Sigurač. I ovaj deo faktički ostaje na čamcu. Da. Ovo se kači za čamac, a ovo se ugrađuje ispod motora. I prosto jednostavno staviš motor na čamac, vratiš, ovdje ima mjesto za katanac, to je to. I evo, gotov proizvod. To je jack. To se izvuče, spusti. Nažalost izgubili smo ovu komoru. Nema veze. Tako da je to gotov proizvod. Ovdje je quick release, znači ovo se skine i mogu ceo motor da sklonim sa čamca, a ostaje samo jedan deo dole. I evo, na kraju imamo ovaj ostatak i na to se kači. I na kraju se stavlja ovdje jedan katanac, kako to ne bi zveću, to ne bi moglo da se skine naravno. To je to, limena traka, ako hoćete da se ne ljulja. To se odvija. To su oko neke stvari. To je to. I došli smo na jedno test okruženje. Danas je vodostaj, sad ćemo vidjeti. Možete vidjeti da se nalazimo nekih 50 metara od obale. S ove strane smo tu i tamo. Više od toga, naravno. Protok je 8450 trenutno. Što je, kako bi se reklo, pošteno. Pravi su to uslovi za ovo što pokušavamo da uradimo sada, to jest da testiramo kako to sve to radi. I idemo sada, sad ćemo prvo povezati sve. Vidjet ćete da imamo ovdje ovako jednu utičnicu. Imamo ovu traku, da se ne bi ljuljalo prilikom vožnje. To možete ovako da zakačite negdje gdje god. I imamo utičnicu, naravno,
koja ide ovdje. I čuli ste čamac, to jest motor kako radi. Sad on proverava bateriju i tako dalje. Sad ćemo naći jednu prigodnu poziciju da ugasimo motor glavni. Znači sad mi tehnički idemo ovako i tražimo ribu. Tražimo to dobro mesto na sonaru, na okom, kako god ko voli. I evo, našli smo ovdje, na primjer, neki određeni nešto. I sad idemo da porinemo motor, što se radi tako što se zgazi ovdje nogom, gurnete i kačke ocne motor je u svom s tom nekom željenom položaju. Ovdje vam je najbitnije, to vam je sidro. Ja sad stiskam sidro, 9000 protok skoro. Evo vidite sad kako on traži poziciju, pošto me prvo pustio malo da odem unazad. I održavat će vas u ovoj tački. Vidite, ovo je 9000 protok. Gledamo neku tačku na obali. Vidjet ćete da se ja uopšte ne pomeram. Čuje se to kad radi, kad duva vetar, pošto je prejak vetar trenutno. Baš ga bočno duva. On sad mora stalno da pravi korekciju, da kontrira tom vetru, a kontrira i vodi. Znači imamo da se usidrimo i da se odsidrimo. To radi nezavisno od ovih ostalih komandi. Znači ovdje palite, gasite daljinski. Ovdje palite, gasite motor. Ovdje ubrzavate, usporavate i levo desno. Znači kad se odsidrim, on će se ugasiti. Onda mogu da ga upalim i da radim manualno šta želim. Ali za sidro, on to sidri se i to je to. Sad, na primjer, završio sam pecanje, hoću da ga dignem. Šta ja radim? Znači, gazite na nove stope i samo ga podignete kako ste već htjeli, skroz do kraja, da on uđe ova žlebove i to je to. I ajde snimam jednu realnu situaciju, znači ja sad pecam neko vreme. Shvatio sam da mi se ne sviđa baš toliko ova linija. Ja mogu sad uz pomoć ovog, znači da se isidrim i da se pomerim. Sad sam upalio motor, skrećem u desno, dajemo malo gasa, malo da ga ispravimo. Hoću da promenim liniju praktično i kad sam zadovoljan mogu da samo kliknem sidro. Znači klikćem sidro, on sad zapamtio poziciju, malo pušta na dole i vidite kako se koriguje odmah da gdje je trebalo da bude. Koči me, sad mi ispravlja već i voda i to je to. Također možete da ugasite motor skroz na ovo srednje dugme i onda da upalite ovaj drugi motor naravno i da vozite pod slabim gasom, nikakav problem nema. Evo recimo ćemo stanemo kod ovog ovdje, znači će se spustiti malo dole. Ispravit ćemo se. I evo recimo sad idemo gore. Ajde recimo mene ću da se izravnim sa tim špicem. I idemo gore. Evo ga, znači drvo je sad kod mene, znači ja ću pustiti još 1 metar, još jednu sekundu gore, mislim koliko god već to ima. I stiskam ponovo. Sad računam da će me on pustiti dole jedno par metara i onda zadržati, znači jedno metar on pusti pa se vrati jedno pola metra i kad sve u svemu kad saberete prilike jedno metar odete malkice iznad. I evo on sad to radi, gledamo, čekamo da se izravna glava, izravnala se glava, evo ga i drvo i to je to. Znači ja uzeo sam, petao sam pola sata, ne sviđa mi se linija. Recimo od ovog sam udaljen od ovog drveta recimo 15 metara ili 10 metara. Ja ću sad ugasim
motor, pali motor. Idemo malo ovamo, znači malo bliže. Ja sad njega vozim bukvalno na motoru. Evo vidite kako se približavam i recimo ovdje negdje bih da stanem. Vidite gdje sam. Opet sam odabrao na metar iznad i sidrim ga. Što uopšte ne ide onda na maks jačinu, nego već na neku slabiju, što štedi bateriju naravno. Ako hoćete uzvodno da vozite, trošit će vam bateriju. Petavljamo ovdje. I stavili smo gdje smo htjeli, ali bliže. To je to, drugari. Dosta je za danas. Istestirali smo, nismo imali ništa od ulova. Kratko smo i pecali do duše, 5 zabočaja ukupno. Ali možemo primetiti da je motor super i radit će posao na bilo kakvoj vodi koju možete očekivati na Dunavu. Znači 9000 protok, jak vetar i opet je sve kako treba. Tako da, eto, nadam se da sam nekom pomogao, pa ako se odlučite, vidite, javite se, ostavit ću kontakt telefon za baš ovaj motor, a ostanite, subscribeujte se i vidjet ćete i u praksi kako to radi. Pozdrav!